Itu di belakang itu belanja apa aja? Salah teh perek ngopi heula. Kopi. Salat atuh nomor hiji mah. Tonton, jangan cemburu. Satam. Catam. Kalau catam naon itu? Hah? Dia belok ke mana? Ayo tanpa jalan dia. Nah tadi gua ada mau mobil. Hah? Gua tadi mau mobil. Wah, buat jadi hal. Itu di belakang itu belanja apa aja? Wow. Jadi ngoraan nih siwa nih kan. Ngoraan. Jadi ngoraan. Jadi ngoraan intinya. Jadi ABG. Jadi ABG. Padahal incuan gitu. Geus incuan opat. Loh. Jenggot geus bangotan. Iya. Itu bangotan mah. Ya sholat kemana? Sholat. Wah, kalau sholat lah. Di bumi so dipaksa-paksa teh. Bener rek sholat. Iya. Rek sholat rek takor. Takor. Salah teh perek ngopi heula. Kopi. Jika lain wajah ajang di kameranya kan. Ya lain. Jadi Kevin aing. Dan siga jumro. Ya kano-kano. Anjing keren dia. Cek si betana si Juhe ya. Juhe. Enak pengusaha bahan, Pak. Ya. Bahan apa yang lagi rame, Pak? Melayon. Menyonyot. 何お前はもう死んでいる。 Menyonyot. Balik gitu, Pak. Aja ya bahan. Seragam. Ready. Bahan penyonyot gitu. Menyonyon. Ada kayak naon bahan penyonyot? Motong. Salah. Motong. Su, kange kolor, kange koko. Iya. Kerudung. Kerudung. Sekolah enak. Itu. Apa kapang ini? Abang. Iya. Saya itu di tukang. Wah. Keren. Gak Brad Pitt. Gak Brad Pitt. Dipotong di kapur. Jangan cemberut. Dipotong di kapur. Dipotong di kapur. Ditonton jangan cemberut. Kami hanya menghibur saja, hilangkan rasa gelisah hatimu. Mari tonton perjalanan
jajan.